Udah mulai nih Pan, orang jam siu mulai jam kudu mulai cakal main doang nih. Woi kadang lapangan bola. Nah, kalau beda dah. Lengsut sepanan ini uling urin nyumuin mudiang kaden jam dase maru nyumuin ini raja wongi suryan di tiang gusti di tiang sarang sami pun ring jagat yang api pun bigade sampur lajang wah tiang konden al mana sini boleh ya asal nak loh orang boleh jeglung ini asal benak lu ceklung kuping di dia dan nonton Riki ring niki di ya ngomong deh Riki jero Riki belinge bos joh dan tepuk bawa bagus ya anjing Riki adi mulai tukang kenaan nih kalau gijana kengken jangan ngamal lagi ini iya ngamal lagi konde nyumuin nyong Yakin tuh nggak boleh jadi. Nah, jadi Yo. Ya raga besu cek santai dan bila perlu udah gambol lah. Igal dar bisa. Orang penasar tengah bangke kita masih teci mau gambol main kita masih main. Lek kadin diolas nyak banyol tiang nyak sing diolas kedek nah. Diolah si ce bin cepok gede. Nah banyol nak sing gede. Ini diolas nih.
Pinjak manonor jak dong honor. Gede. Ngom saya waktu di tiang andalan kewendalan Riki pemuka sering jagat yang apiti. Nintendo di tiang rasa tuladan, Nintendo di tiang rasa contohkan Niki sekegong di tiang angin di tiang tetuladan, sekegong di tiang angin di tiang contohkan. Tapi mawalan sapu dike. Inaya ngaksi kewendanan sekegong di tiang pih. Iya ngerakang ngering warna wajah dipun putih sami. Gestarnya wah sami putih kewandan wendan masih mendaging kuning langah-langah. Rawasang laris mangkin ring sejeroning kepentinganipun, ring sejeroning ketangguranipun, wenten gangsel, wenten kendang, wenten beduk, wenten ceng-ceng, lon sesiosipun. Kandugi larisipun poroside, mokario samne ke baos tapuh tur ngulangunin bisa. Ngapi mawanan presiden. Yanten witning persatuan dan kesatuannya keajagan atau kita do kapan presiden mukariosane ke bawah tapuh punika dalam ring sejeroning kewentenan desa pokraman dikiring yang api yang rawasang radis hari ini kan perayangan palemahan awongan sami sampun jangkep turmaning saka puja wali petoyan di depan dalar sampun memarti tapi mawanan sapunika yanten witning widagda wicaksana parep bukapan poroside memargiang sekarang yang tato di kamu cara dikiring jagat yang yang dado santuk ring sejeroring desa pekraman sampudang wedding beda kastil beda warga beda pendapat nike angin yang aduh kita ring sejeroring mana nike angin yang ilik kita ring sejeroring angin iring perbedaan peninggang yang wangun sejeroring angge sarire bulu warga di sebekaman mekas dikiring jagat yang api kumat di mana lestari adat awet ada cara gambar dikiring jagat yang nenten akeh di tiang mandur kandugi harus wendan di tiang dikiring jagat diri aja kiring minekadi sang murdaning jagat sugoro minekadi itu sang penyenceng jagat dikiring ke diri bahan dan kecakran tuh suhu bawah itu sana mah parab sang para puro seperti wendane laris makin di tiang mukul dikiring karang kepatian kiring minekadi Tani pulang mangap suger rekian maaf adik materi dot nyendo ceger diwangan pesuangi banci dut
Sawang. Kuling tuni cang berpikir beli. Ken. Maro orang cang ayah ke yang api. Ah, Pasti panas kumine. ada bisa? Ternyata dingin padu. Ada bisa panas? Nek yang api gitu ya. Anak yang negen nu apa nih sing nu? Oh gitu. Wih, aduh masih nak nonton. Tadi masih ada nonton. Negen mau ke siapa beli malu ini? Tadi gitu. Kadang no jijik beli. Kian kada jijik. Mana ke bar terpal. Berat kadang jijik karena gue main ini. Padahal penonton setia Riki jujur Riki belingge paling jebos yang sampun dedul itu berada bahwa Riki niki nak pergi no irit mau niki pun linggah niki kalang niki Jangan berpikir sih ngono nyemo jijik. Ngomong dia? Ngono nyemo juwuk. Ada bisa? Beli ngapa juwuk main? Jok apa beli? Jok Indomani. Ijo beli apa juwok? Apa sing apa? Tak penunas kau nyebut ini jadi mau kenapa apa? Ada yang cici yang sudah gar juwok. Ngaku gen beli suge tadi saudagar juwuk. Ijo beli ngaku suge, ngupload status ngaku suge. Ya mulu saja gitu. Yang sing saja dong ngaku zaman itu sing dadi, rago sing bisa ngaku bisa, rago sing lah ngaku lah. Nah boleh. Oke, tuh. Sadar aja beli. Iya jelas lah orang sadar hukum kena. Tapi encang beli waluyo caro babakan bule. Ada bisa? Pekidian ada angon sing ada dewek beli nih. Kaci bisa ngomong itu? Ngomong tuh beli ngaku suge oleh bidan nu jalere breng-breng kene. Lihat. Nih, Kian jalan brengben. ini jaler apa? Ini sing jalan brengben. Mana apa ada neng? Jalan wek. Oh jaler wek. Jalan brengben ketarang. Ini mana nak sugih ningkas. Kengken suge ning pas. Harus zaman jani kumi jaro jani nih. Kengken. Pebun jadi calon arang. Pasti Pasti karleakan deh. adil ya. Mun kan bang serama isi leak calon arang. Yang sing misi leak sini calon arang sini calon ada nih. Oke, tuh. Cangkalek deh yang beli sugih kalau ningkas. Ketemu beli cara jelemu cara cai. Hah? Ketahuan cara Kengken. beli sugih. Nih lacur. Berjadi ci keperluan pipis tulis ci jang lewat bahi bunte daler kan breng-breng ijoan yang hopes. Ci dong. Oh gitu, Jang. Makanya berjalan breng-breng ijo ngelah pipis yang penting di berangkas spesial yo. Oh, Yang ci sing bangcang nyeli pipis waduh. Eken. Di sosmed tuh kengken. Kengken di sosmed. Hidup di Bali yang sing iri yang timpal lama leyak. Mundur ya. Yang cang sing ngamaci nyelipis jelas ciri kencang. Bocah yang oleh balian ngalih hangcang leyak. Adi cang. Kengken orang beli di Bali. Hah? Yen sing iriang timpal engken sama Sama Lea. Lea. Token nu sikut beli didang orang buku kedo. Hah? Token no mati beli banding orang gumi Bali buku kedo. Nah coba busan dia jadi dua dole yang sama sana. Lea sama sana. Su jero nyarikan itu. Kengken. Nyarikan bolos ya. Oh gitu. Su leyak sana leyak apa nih sama nih gede banget. Oh, tonak sih nak memis. Oh hujan be, ini calon arang ada kayak nah hujan pada gumi tengah temu gua cuma deh. Itu ada hujan. Nemen adi belus terbalik ini gua belus jijik itu. Do lagi belus aleho. Man, itu kedai-kedai aja sekan gue horor. Ini lagu. Ini longan sinyal yang matlot ini kan long ya sinyal. Ken. Long. Ken sinyal. Getarannya long sinyal. Ken. Nah long itulah hanya matlot ini Nih. long sinyal. Neken. Ken orang beli sinyal lo. Ini ngelodang long benang ngelodang. Ken. Ini loh. Adik itu liman belinya nih Ken. Pasti sinyalan mererot nih. Maksudnya sinyal mererot geng-geng. Nih. Kurang jang milu jauh ikan. Ken kurang beli nih. Cek. Ken. Cuma cuman. Sinyal. Jegek mulu seken adi jegek. Tweet. Ngai kena beli. Jani Ken sinyal belinya sing tepuk tadi. Ken. Adi onyang kete nih ke sinyal belinya. Gening ke ketua dalam tukang gambol aja. Ken. Nah sekarang mau gening ke dalam tukang gambol aja. Danan jalan malu bang. Nabo mau jalan meneh bebedang nama gening naik pedalam cekan yang di yang rupo. Oh magening monto pences magening dulu magening. Dah lanjut dong malu tuh ini malu tuh. Main kayak gini. Nah. Hai. Ayo seret gitu naik urin. Aduh. Jegek mulu seken adi jegek. Ngai
Ai deman beli deman. Oh adi dadi sekri sekretaris pribadi. Itu ya yo. Demen jenang kulit maung gitu. Lihat ke negake kan lu kenyam nih. Ya kenyam bener wijil tengok ke. Ayang ini orang beli kulit mau. Ken Untuk yen betawang ikal mai gumi gesit dan misi baju putih bekaos selem kene lek adine. Bang bijak bang rando kan bagian wong. Yen dak diwijil ke baju kaos satukal do misi baju mau wae misi putih boleh memodep selem kene lek adine. Bang penasar kan baju selem. Ini biar misi apa nih? Boy, misi batun tuki. Misi kare, unis, be. Jadi kan ngakon permata bang jarane nek kene do mira coba ko iki di 40 juta. 40 juta. Ini Windows Sare iki 85 juta. Ini Jamrud Kolombia pembelian Perosa Besik. Ini mirah di 5 do, ini mirah di 5 nih pinjam nih. Oh, ini sekena ini mirah di 5. Ini mirah di 5. Ini mirah di 5 nih. Ini pang seken Cinawa. Oh, ini mirah di 5 nih, pang bener. Ini apa tuh yang beli nih? Apa tuh? Ini cempaka nih. Cempaka lo deh liu gerandangan. Ada apa per kuping 400.000? Oke itu mira cempaka. Mening? Ini mira cempaka. Maksud dia? Anggo ngai sangah mall bayu. Apa nih mal? Sangah he. Oh sing mira emang? Sing. Oh kadang nih cedawang orang sini bongkol kayu nih juga tadi sangah cempaka kadang. Oh sing. Oh misi garap mas itu. Sing. Mau apa bin? Selam cang. Selam. Cara apa selam? Selam dengar ser pengorengan. Selam dengar. Cang betakon kan beli. Ingat. Kau ini kuranan beli jegek putih. Putih. Oh. Jegek. Wih potongannya aduh hai. Ini Cang tinggalin betakon kan beli. jegek pusing. Cang betakon kan beli. Iya, Yang petangnya beli pula siapa nih kali beli? Wah, maksud cing engke. Apa nih kali beli petangnya? Kuranan beli jegek putih. Oh. Apa nih kali beli petangnya? Maksud cing engke. Coba apa nih kali? Hah? Ane putih apa ane selam? Apanya? Maksudnya apanya? Abi. Oh selam gini. Oh Ini kayaknya orang. selam. Beli tidur petangnya aja kuranane putih tek lampu. Apa nih ale beli? Kuranan beli Oh kuranan beli. Oh. Bosok depok kuranan beli apa nih kedeloin? Saya nggak tahu lah kurang tiang sing misi selam. Menapo? Aku dik. Perwadan beli. Mulo goban beli ne jelek nanging beli sing demen mengae jelek mulo ngena beli sing malah kewalu warisan tanah beli linga do takut jaja ilo tingkang di makan to ben prate lo nganten aja beli ngerti ilo pantas memilih Main pilih, ada bagus ganteng beselop. takut salah memilih Main aku tuh. Bang sing mula milih baju ne mau Nih main aku. mula mau nanging sing pas kuat ilo ne tawaran beli sing berkelet sing bahasa kolo diaku baju muda ne penting cocok Yen alih keselem tak kene mula iwijil yen alih keselem tak kene mula iwijil ai beli pilih bagus mimo ganteng misi masih sugih misi nyerempet batang Jodoh Jin. Ci gelur-gelur Tadi berkelana kan? apa mau keluar ci sedut kan pelengan cinyen Kau kita manjai dia deh. sing darang ngena tuh ya bengenah tepuk kan tawa tuh Belah jai ngomong. ci melang mau bedau tuh ya ingkin Dodo sing tawang kalian berjalan jang dini dodo Jai melang jai berpecah.
Si Dodok, ha? Nyen diklian pecalang. Jangan. Nyen aja beli Sing ngomong. bisa jangan ngomong gitu-gitu nak sih ngomong. Dong sing tawang cai nyen deh. Nyen nih. Kelas yang ada len Kriana Pate Madri apa tawang cai? Kriano Pate. Sira niki. Kriano Pate Madri. Oh, wau nak iwijil ning ngomong tuh di tiang dan boleh mador dia bengor iki yo negak yang iki jasakan gol dia. Tah? Yang kenapa rekan Rajen tuh dia negak Indonesia mang dia aja sih mana nak wijil kamu betul itu nih. Itu ya gue kita manin apa namanya? Mulu gitu. Punya bang line oh. Dah deh. Ingat tuh di tiang. Ingat tuh penapi salukan celana. Siaga cai gela bakal medal. Pacang medal mangkin. Bener. Terus. Tah Jen? Ya. Sepemedal gela hapang ma para bawa. Penapi patut mang nomor bawa. Tepak tu ane masapot poleng. Wah, ane masapot poleng beli mai tepak. Ingat. Ane masapot poleng Iya, duwen sapot poleng. duwen idon itu. Ingat. Oh, ane masapot poleng ketentong. Anak opa. Dak aku nemamunyi Suara manis mulus ngawirna sang mirangan banyak sambil sampun bebok reban cingan lagi durus Gusti Ria sika nah lin baul halo dari bakal menang beli Sidok daluak sini ganti Dan kalau ning dadi mendaw kengken suaraan para komandan bukit weh kati kedah pantik gang Ajo. Bang kikap manyang jumbo yen subuh ke kene sang amal jaga kade pengabeh dane dini dijaga sendiri rajo Sinamian rian kanang merah Mau kejang pedes itu. anak nen buron alas Bangun dulu pula sakti oi. aja apa ini kedes merak beli rata Kepadon. jalan-jalan beli rakiku zadok wana angenggo ikang agak tora baku kikung di pinggir jurang Itu nyanyian kado dana dan mendaw. Senamian rekanang paksi gede Biasa saling sautin. makejang kadong adane nipo Yo, Sajo. ayo di selamadan gua. wah Ada Jin Ini dia. siaga Ampun, jadi saya kenapa berdua. kamu terus sampun puput kriana pasti ngerang asup usano apa boy dane bakal langsung Ma
kene pemedal dane beli bawo, wibawo, probawo mau pelemahan rengangan Yo dane. kali yang cisai. Sing ado. Tuh aja. Ya. Awas gila. Iya salah. Yan mari kana segara kadiang kenapa sirah Nah. wanda. Di pasir ke caranya Jor. Masih. Yen nerakang ditaring segarung panu ngocokori dewo. Resaksat sang yang baru mau pelemahan renjangan. Bagus gila. Bagus. Mau para bawa gila. Mau baru bawo. Tuh aja. Ya. Dangi masuk. Sarwo mau beradu ronyo mule-mule Raja mule-mule belum para buah. ina yang ibuke nardo berano Doa aja. Awas. ampun Madan Gusti Patih Angling Darmo. Patih Angling Darmo Lugok lima pahit kebuka. Jen. ya Bangun. durung Apa dorong? durung bangun Apa nih dorong bangun? dingin Bangun ah. napi Banyak bangun nih karet akun mentil nih. aduh bentelo Menapur ada bangun. bentelo Betawang Bangun, kasih. Jai. beriki bangunan Bangunan nih gitu. Bangun ah nih dia. Oh, pentil karet akun dah. aduh karet Aduh nah, pentil gaganak nih gagak. Gaganak. bang mentel Ireng gelang masalah. tidak ngiring masalah Benar geng gelang itu cai. Jil keken gelap itu cai Maksud dia? bau kendang deh keken gelap itu cai Oh apa mandi sih ngusut kita? si bedek lah Jangan saya mati surti. Maksud dia? Abang misi noplok mantri gitu? Yang sing mau noplok mantri seluang asane? dingin Nih mari ya. Pada gini aku pesilat lah. yen pacang memarki ngangen nake kudu Misi kodok nih dah. Kayak kodok nih. minimal dagingnya lah kene aman ke belok kanan jangan ngawak-ngawak terus Udah alam bang. apa udah alam 559. adik gedor Buntut. ya Kodok. terus mainan deh. Nungging. Kadang pempas itu kadangin Itu udah pempas. Oh ini kadangin. Muka agasan. Tolak tanjung ini tolak. Muka agasan. Nungging. Menenelem. wah ini tuh waken ini Mang Ikan mesti gitu. mangkin nikah Mangkin bisa enten gitu. pempes Iya ada bebas. niki napi niki Kena mula kini busanan patih ngawang-ngawang cai. napi wastane yen daging enten napi wastane Pempes orang cai. Abang nih kenal nah pempes
Yang kancut sabuniki ratu, kancut ngelendong, ngelenteng. Kancut apa ngelendong? Yang kancut cini ngelenteng, cenik. Yang kancut pelire kan lantangan gedean ngelendong. Saya bebas-bebas kene nek dirobos itu. Cuk Ada pempes jalan orang cici jahit. menjual plastik. Menapa sing pempes? Adi mesti kuri kenen juga don. Namun lo kene busanan pateh cai Ulah kenen, ngawang-ngawang. berarti yang Oh, asal sabun membeli iki kan. busanan pateh. Adi pempes pateh ampun kenen. Pempes orang jahit. Yang sabun iki pateh. Pateh enggak. Pateh. Keke. Kancut kuri pateh. Tuling jaman bida legoi jangan nempuin patih. Geng-geng. Kancut itu terus kuri lah pun. Sing ragu kancut gantung tanah biar daki sing kengkian. Anak mulu kedo. Enak suge kancut sing bani kena tanah. Amat pelit patih. Abang tuh niki anu rambut tuh ijo mau dibonding tuh. Udah ada urus. Kak, 600. sing dadi kata cai. Milu gocon-goconin Pak. Jodoh aja penanda nih gondrong Ken. Tuh. Oh. Doa Jil, Yang nigel, tapi kalian dia drama. 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 Awak-awak cai. Apa Melestarikan ya seni Arjo budaya. paling mendagang drama. Arjo, gitu Ben. Aduh, Aduh mendagang drama napi lah. drama ya kone drama. Ini Lah. dia sabun ngatur skenario tuh yang drama nggih, jek pasti anu makin ngelakang kerajaan kaliangan. Oh cocok dingin-dingin kan. Dia ngapi kau. Ken, Judul Ken, kerajaan. misi Jayo Prano dong. Oh. Makin sabun iki pangnenten runtuh tato danan Gusti Patih. Gusti Patih tetep kados raja. Terus raja gitu. Atut kados raja kaliangan. Aja kali anget. Nanan aja anget-anget. Apa anget-anget? Anu lah gitu. Ci Jayo Prano Pati pasti. ya baca sutradara yang ci ngelawan. Ci Patih saung galeng saung galing. Song galing. Nah. Yang di tiang biasa lah. Yang tambang-tambang cara beli gini kan nah lain kin Jayo Prano kan masih ada pangus. Jaya Prano. Beli Jayo Prano. Sama dal raja drama go kan cuma go. Drama raja. Ini kan raja ini itu raja miskin. Apa sih? Tegak sih. Pati saung galing juga. Pati song galing kak. Jayo Prano kan aparakan ke sayang tadi ngujujuk. Kang Sarwan asam urate. Apa? Ratu Duagung. Pamidang luguro di dia. Iku awulo tangker yang ajang pelungguh ratu. Wendang pajang lungsurang di tiang rekenyakan mangkin Ratu Duagung. Apa lungsur ki mah? Apa lungsur ki mah? Adengan kecepati. Bonda. Jak. Si buku kita timbali ada yang ada di Nah mirip apa ada bawasan? Rekanyakan mangkin umur di tiang taler sampun wahya. Yang sekadi ayamnya sampun mendekil ratu. Mangkin di tiang jaga gereh rapi, alih kuranan di tiang ratu. Alih kuranan gitu? Iya. Nyana dan kuranan cai ini? Tunangan di tiang, calon kuran di tiang wadan di tiang layon sari. Dia layon sari gitu? Aduh, ratu. Tunangan gelap ya? Ngawak-ngawak cai? Keken nyoman. Ajak layon sari. Kini mas saya ajak layon sari. Dan cocok itu dengan layon sari. Tapi nanti pada Cocok ya? Cocok! Bang yang tidak cocok. Nyoman. Kolek nakan saya jadi Sukomati nyoman. Wani ki bakal takotannya bakal amun jadi kurana. Yang tadi tidak yang sari. Awan ki. Nak takut awan ki yang sari tuh. Jangan tunang nih. Jadi ngomong. Cocok ya?
duaku. Itiang yaku pernah tampil yang belum ngukor ewang nabi menawi doeng kita. Nabi kita. Mamitang lugro doago. Tidiang para kanduwe nyoman jayo prano doago. Jangan tidak. Lalu. Suwe tidiang ngajurang ayam memarakan Riki doago. Ngantos tiang ngelap tunggangan Riki doago. Mangkit. Lalu. Sepana saja. Doago. Tidiang kacang nganten doago. Jangan anten gitu. Tidiang nganten ada tunggangan tidiangnya doago. Ada tundangan cair. Man mirip apa nih lagi cair jadi? Nah, sedang beceko niko. Cina kita pacang prawedding di jantan ngela Cina. Cina gitu. Den malu. Umat jantan ngela. Masih ngelah masih. Umat. Wes ngelah Jantan masih. ngela makin niko tuna satu. Mangkit ya. Den malu. Iki Kristi tiang ngejak mati. Yang subuh yaku yang tadi. Goyang cair malu. Paman. Ne mapan jaya prana bakal nganten ya. Makia. Ne malu. Bakal nganten aja tunangan nih. Yo sing ngelah pipis. Yo mama sing ngelah. Tugas saya ini jadi. Bang yo pipis. Ne malu. Mapan yo kang nganten. Bang yo pipis. Gak nang yo mah. Wow. Makin aku benteng. Tidak jangan saudaramu. Anak rumah baru pipet giliran saya jaya berada bacaca. Dong maro cendek kene de campa cai. Kadang maro gede gen. Beli maro gede kenahnya cenek kadang beli sing mau kuno. Kecil barangnya besar kasihan. Jangan lihat di tapio kecil cabai rawit. Yang tapi ya. Yang tapio. Begitu bin apa bin? Jangan lihat di sepaku pacak sepaku. Abi jangan datang di sepeda. Ipaku kadang cenek man macet. Ayak ben baku barak. Udah mau. Bisu ketandusan nih. Manian keton ciceni. Apa lah Kemudian tidak. Hah? Apa kene? Men keton ciceni ane ngelenteng tuh. Apa nih ngelenteng? Wah, Cai. ane usah ngelenteng temen benih. Kenapa cendek gede mesti ngelenteng itu? Ngelenteng nih. Apa nih ngelenteng? Men gitu. Sing ngelah nih ngelenteng. Men apa? Makanya lo. Kajil. Begendeng. Begene. Ah. Nama gendeng besek gen. Gendeng. Nang calon narang bang konser. Leh. Magendeng lah pitan iki. Tiang. Gendeng ke? Nge pun kelemah pun yang peleng nge. Nah gendeng neng. Pernah aku melihat musik di taman riang, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Rasa ingin berdendang, dangdut suara gila. Rasa ingin berdendang. Sing mau celana lanjutannya? Nya saya mau celana. Ini lagunya sing mau celana. Di Rajana, di
sabar be. Ketawa ngentut tapi makan ndut kamu gitu. Paman, suun paman gerada geruduk. Jragarwa padengan. Lu gerayang tigang ojo ka di paucana Palungguhi Gusti. Nah, paman parakan menunggu wajanan paman. Ay mimi dia musik ade. Naku yang menawi jawedan. Semang sambunyi ini sikian di tiang sarang ini dia. Kebon. Dua yang di tiang lungsung ngerunuk. Beri antuk sana bau. Turun. Orang sanggup di tiang ini. Ini kemana? Angin di tiang. Yuk, sering sejeroning. Yuk, ayo dulu. Bawas nira jane jane. Paman parakan menunggu wajanan. Ani jani menahang pedingahang keken bawas nabi buku benar paman. Lulus menganikkan sikian. Paman, Hah? ada negeri benar di desa Adolen. Dua ngiring sepemarga ide sang Prabu. Wanda Palungguhi Gusti dan sampai wijang ini diratu. Ngelah kenika yang magda suara padra kamu bajakan dira. Sane mampir belum mengusip pinaka duduk pinaka utusan belum mau beri kebanyakan dira maka tadi ke bos sewa lepas bersurat Yen kayu Palungguhi Gusti. Jadi jalan paman mendap-dapan. Mendadak dicang-macang ireng Palungguhi Gusti mancing. Raga kalian di jalan. Jadi dalam-dalam. Pada suara patrone jane. Rasanya nyen mirip di celapa-celapa. niki menawi teh sampun rauh uring yung purau puniki nah penyeruan ngeleng-ngeleng Anak istri. Oh. Beli. Jangan kayak buloknya kain dijago. mek matei Lah nang isi ini. ini donde dile Beli. Pincerang ketemu beli nyak udah karpetnya beli. nang lapin terpalin dangin pamayu Padahal yang dibeli tuh lapis tuh. Ini. mek cucu musuh Hai. hai cewek Hai cowok. hai Hai. hai wek Hai cewek. Hai. Bapakmu tukang kendang ya? Loh kok tahu sih? Karena kau telah menceduk-ceduk hatiku. Oh iya. iya ada punya kendang cedut-cedut Hah? Coba coba Mas Bro kan di sini. Iya, di mana? Bagaimana suara kendangnya? Saya kan di sini. Oh, saya kan kendang di sini. Hai cewek. Hai. Bapakmu tukang kendang ya? Loh kok tahu sih? Karena kau telah menceduk-ceduk hatiku. Dan ujang-ujangan cair Hai tuh. cewek. Hai cowok. Bapakmu tukang ceng-ceng ya? Nggak tahu. Karena kau telah menggonceng-gonceng. Nih sebenarnya Ceng-ceng. jak konden besanal bawa kenit eran Mana uli tuni bos yang sandal. Adi tawang yang bos yang besanal saya nggak harusnya medakon sama lu yang besanal Adi sing kaosnya I- lu kaos ijo ada na kaos. Nih sedawang kaos selam nih. ada nama kaos gitu Sabun sik lo anggo nyusut kulit pelilo beli nyanyakano di baking vokal terus
baking soda beli. Padok. Ceng engken, beli ceng engken. Sabun sik lo.